Salama kaboro lako kita soranasang. Salama si tamu mali lante penanda bisaranna puang matua. Umpama tanna pena. Ulendu i channel YKB GKI TV. Karena puang latabasa lan atu yate. Dia lalamai Pilipi pasal misa angka 10 karua saya lako 20 nanan. Dolo latabasa tu karena puang matua. Tama sambayang. Tontongkan tu mas sambayang siya makure sumanga mati olomi puang. Tontong duka tu dia nama masemi siya kaborok mi payan lan katuangki. Lagi papayan duka tu dia na kurean sumangaki ulendui. Kadami laki basa siya laki nanung lante atu yate. Pena masalo mi umbungka itu tangaki. Umpama toto kan la umpugawi. Langsangan na puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Filipi pasal misa angka 20 nak pak nakua. Apa ia ke maripi na lante kale ia teh? La abe kebatuan belanna kam. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lan ulolangan ni temintu ukatuan ia teh. Nenek bangki mekutana batu makada kumua. Mak tumbari ana tarubuda raya tujuana kama parisan bu tu lako kaleta. Mak tumbari ana ia temai tetang kasalan unno laidu kaya batu perasai du kaya katang marurusan. Siapa pakario-rio dio mai tau senga. Mak tumbari temai pia-pia ana unno laduka moraya saki batu pak dik metakuran. Senenek duka bu tu pak tangaran kumua. Si patok siya pikiraka unolay te dio nakatuan iya teh. Den misa pilsup ba tu to manarang siya to malu te duka untangai. Anda usurai tumai buah tangana diona kamabaloan. Diona kamaindanan siya diona kakinan. Lan bahasa Indonesia dikua sastrawan. Ya tu tahu ya to mak tondok dio Prancis disanga Albert Camus. Ya te to manarang sia to malute iya te. Nenek bak tu mukun duka bang unanungan ni kumua. Ya tu katuan inang sitinguan bak tu siambara katang marendengan. Lan bahasa Indonesia dikua absurditas. Moy anna katonganan ni Albert Camus kumua. Lante katuan iya te inang tarubuda tujuan agantang marendeng. Apatay anna torro to ungkabiri ba tu tang umporay katuan. Sangadinna iya tu Albert Camus. Untambay siya usua tau senga la unangga meloy tujuana katuan. Sia tontong duka umpeng kule-kule itu diona katuan. Naku Albert Camus. Tae antala umpopa elok nabangi tu diona saki. Parri. Sia kamatian larampo lako kaleta. Sangadinna latapeng kulei tu diona kamatotoran. Kamalaga-lagaran sia katuan. Ya tu Rasul Paulus. Lan mintu kama parisan katuan na siapa kamayanna mamali la melayo sia lamale anna mari pisi sola puang Yesus Kristus lamai angka ma penduang pulon talu ni na to. Apa natandai sia nakana saidu kaya Paulus kumua ya tu katuan na serongan ba tu na pak kamasian puang matua lako kalena ya momisa kadianggaran sia kamauparan. Ya moto anak ia tumintu katuan na Rasul Paulus lana pake mengkarang sia mak kamaya anak torro membua melo tu katuan ia to. Nah karena say Paulus kumua ia tutolino solamintu isinna si patula dikamayai. Ya moto anak diparalui solanasang sia dianga solanasang tula tua birisan mengkarang sia mak kamaya
si sola padanta torotolino ulendui kasih pulunganna mintu toma patongan. Na akui Rasul Paulus kumua la bikiangga tutoro tuo lantelino iate belan na kamu batu belan na kita sola nasang. Nakamali sena pak buda-budai Paulus tu misa kasendean lamengkarang si sola mintu kombongan. Dikua ana lobo sia tu nanang bendan tu kasih pulungan na kombongan na puang matua la umpudi sia umpak kalabi ondong pila umpenombai puang lan katuan na siulo sola nasang misa pasanan lako kita mintu tomak patongan lako puang matua lan puang Yesus Kristus kumua yaitu atu katuan talan telino yate paralu lata pake ungkamayai puang matua sia untundui padan tatorotolino ma ondongan na to ma patongan lako puang Yesus Kristus. Amin. Mau pak sola nasang tu tontong bang nasorongan atu puang matua urangi itu jona kadanna tapogau ilan tekatuan nyate. Tontong bang kipalaku sola nasang lako kita sola nasang kumota subscribe ite kadanna puang matua sia tapak bagian ni. Ure sumanga puang umpasiriaki kamarampasan. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.